Biyag ti tao. Hello, Insan Roger. Hello, Insan Jimmy. Kumusta kayo, Titan? Kumusta daapong lakay kanapong bakit? Okay kami mo, Insan. Awan dirong mga pagdanagan nyo kadaapong. Nasalunat da. Kumusta ti pananganda? Mayat, Insan. Mayat lata ti apitay damangan. Kitam dagiti papaunag da, prutas kanatang tigatangin nyo. Kantay gatas da, di mo liwayan timang pagatas kadakwada, Insan. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Naawat mo tay pauit me? Wan na. Nairwar ko ni tibang ko, Insan. Ipasyar mo ida, Insan. Ngam kitaam bantayam ida. Kibinam ida, Jimo. Wan, Insan. Anusam da apong. Agtalaga king ka, Jimo. Iso pinagnaud ka di tabalay. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Jak bye-bye anda apong, Insan. Agyaman na no kasta, Insan. Orayim ti awag ti kapsat ko, Ta sigurado ngagpauit mo tayo dyan iti kwartada apong. Sige, bye, Insan. Okay, Insan. Bye. Jimo! Jimo, apok! Ayan mo! Apay aya. Anya man ti masapol yun aya. Damagak kumalaang no nagpauhitan da Roger kan Glory nga insan mo ija abarod. Ay na, awan pay. Sanda ka no masangot ti agpawait. Kamakumikom da. Apay nga tangay. 2 bulan na sanda nagpauhit. Pangusaran nyo iti kwartaya. Jay maintenance ni apong yu alakay. Kantay maintenance ko mutan maib-ibosan. Gumatangak taon. Adra kwarta maya, Jimo. Kat istambay ka laang mat. Ay na, ora istambayak lang. At dalat ta kwartak. Sige, tarumarak. Inak gumatang iti agas yo, kanapong lakay. Anyat kaya jaw? Tayo libre kayo? Kaya jaw ti pansait? Ano burger? Kompormen Jimo. Sige, tayalaan kayo ti saggaysa kayo asyopaw, kaniapong lakay. Sige nga ron. Salamat. Lukas ta. Saan pa'y bawag nagiti apo ko ta, manipod abraw? Saan pa'y lakay? Makumikom na ka no. Apay nga ta. Itaban pa'y. Jakam mo Ano kay nga umawag na? Jakam mo. Nga, nagpauit na iti kwatata. Saan nga road? Di ka makawawat aya. Imbagak lang arudan nga wantimpaw ita. Dagulit ka mo talaklakayan. Ay, kunak ano nagpauit na. Tadamat kinatang ni Jimo nga agas kaw. Ay, kwarta na jay inggatang na. Ay, awan ang around. Nabayagan saan ta arimbar bakit? Saan tan nagpaspasyar? Ay, awampay nga ron kwarta. Urayan ta ano kaano ngagpawit dagiti apo ko ta. Kaanong tugatangay bakit? Jak nga ron damaw. Amo kaya. Basta urayan ta Maturog taan pitong lakay. Rabeng. Anyat pampanunutem aya. Naisikod na pampanunutag Nga. No apay anagbasay ti pawpawid nagiti apo ko ta. Kadakil kanuma ti sundo na di abraw. Ay, ado siguro ati paggasgastusan da. Saan ba't asigaw akastay? Dakil mo ti pawpawid na ide. Jakam mo Naumada siguro na. Kastanga-taga agpaysaw. Jak nga ron amo.
Kanayon dapay nga ubawag iti. Apay asaan data batingaw awagan. Saan data nga ta akailaw dagiti apo ko tabakay. Kailiw data. Nga makumikum da ka no nga rod. Kuna ni Jimo. Ay na, naibaglaki din Tada ni Jimo nga apo ko saan siya. Na ano amang kadwa ka na ta. Wala. Iso nga ang yaman dakan ni Jimo nga apo ko ta. Hello, Insan Glory. Hello, Jimo. Kumusta? Imawag ka din ti kapsat ko? Wan Insan. Nagpauit pa yun na iti kwarta daabong. Nasayaat nga ron. Ingkanto kitaan ti pauit ko No kasta, nagpauit ka Insan? Wen, insan. Makamukan. Sikan dag budget. Ta si kamot ti kadkadwa da apong dita. Wan Insan. Agan anos ka, insan, Sana bale, tabinulan mo't nga agipauit kami iti kwartayo. Agnaad ka lang dita balay. Basta saan mo abaybay ang daapong. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Dadakkel ti na itultulong na kada tayo idi. Insan. Sayang lang amin, tadi mo mo't inlupas ti panagadal mo idi, insan. Ala, napalabas dayayan Insan. Saan tayo nalagipan? Sige nga Rod, basta di mo baybay ang daapong Wen ka de, Insan. Di kay madanagan. Ay wan, kasaritak man daapong, Jimo. Ay, kwa, Insan. Awanak iti balay. Adak dito'y kindaan. Makikindaak, ta pagsidag daapong iti naimas. O sige nga Rod, baliwak ton ti umawag. Ulitak insan, agan anos ka. Wen, Insan. Agyamanak, o sige nga Roden, bye. Bye, Insan Glory. Yak, kaya ta makasarita na daapong. Tapno sigurado. Napintas ti lokasyon to'y nagatang ko adaga. Matakdirak adago sa iti balay ko. Naswertiya ka. Ta nakachambak iti nalakaalote. Masapul ngagbalinak awais. Tapno makabalayak. Lumakaya ko nga mawan pailat balay ko. Iso nga aramatek ti utek ko. Tapno makabalayak. Andat ba sinama ka? Ay, target manon Manay, wala ka target. Wano saan buguaw? Aganos ta Agyaman ta, tadaasin kan bugoong ay paspasida ni Jimo kadata. Awan pa ipauin dagiti apo ko taaya. Ay, awang nga rod, taado ka no ti paggastusan da ko na ni Jimo. Anya, ay, nabayagan akas to di sinsidaan ta. Asin kan bagong latan, di tapay makamirmiryendaan. Agaanos ta Hindi mo sabat ta dagiti apo ko sa bakal. Apay ngay asaan datan apaw itan iti igatag ta iti naimas asidata. Apay ngay. Awanay, nagbaliwin da Insan Glory kan Insan Roger, apong. Anya, apay ngay. Ay, sandan ngagpawpawit iti kwarta, apong. Apay nga ta. Wagam man ta kayat ko makasarita, Jimaw. Ay, kababay, napong. Makumikom da. Ang mga madisturbok pa ida. Ngam, di kay madanagan, napong. Tasyak, ti kumatang iti agasyo. Pangalaam nga iti kwarta, Jimaw. Ay, kat agrimidyo ka. No kasapulan nga umutangak, tapno da paggatang yo iti agasyo. Aramidag. Takasta, ti kinapatagyo kanya, kapong. Hello, Manong Roger. Kumusta? Makaawid ka kadimatlaan? Wen Glory, sika ngay. Wen, Manong? Makabakasyon na. Nasayaat nga ron. Tapno agid tangag bakasyon natin ko. O sige, Manong. Ay na,
Kailiw kun ti agawid di Pilipinas. Kailiw kun da apong bakit kan apong lakay. Uray siya karod, Glory. Kailiw kumot na nida. Nabayagan na jak nakasarita ida. Tagkabaw da kanon kung ni Insan Jimo. Katidan kaya ti makisarita iti cellphone. Wen ka nung arod. Tipayin da ka no ti cellphone. Naimbaglaan taad da ti kasinsinta amang tartaripato kadakwada, Glory. Wen nga rod, manong. Santan nga ipakam mo ka ni Jimo ti panagawid ta. Tapno masurpresa, manong. Anya pala ti sapulin nyo mangan kayo mat iti mamitlo iti may sangal daw. Asin, kan bagog lang, di pasidap ka na kamay. Naunla ka din ti sa balay. Uray natang no isaw. Awan tinateng, nangina. Apay nga imo yung kamatan ka na kami, Jimo. Ay agulimag kay man, makareng kayo. Tawagan man daglure kan Roger. Takasarita may, Jimo. Ay awan, nangina ti bayad. Sa awan ti paglod ko. Sandan nga papawait. Yung may na makasarita ay na iti cellphone, Jimo. Ay aganos kayo Awanin, nalipatan da tayo. Di yun namnamahin nila. Ta saan da kayo napagananaw? Andi apay ngay. Uray sanda kami napawitan. Basta makasarita mi kumaida. Wen, Jimo. Kailiw medan. Nakalipat da nga rudeng. Di kay ka di makawawat. Kaya't yumanan ti matapais, ha? Ala, pumanaw kayo iti sangwanak. Ingkray iti silidyaw. Tamaistrisak ka na kayo. Awagam nga Roger. Anay ko. Apay at tinapis mo matan ni apog mo abakit nga, Jimo. Ay, May sakamot alaklakayan. Jimo. Tas tagayam ti aramidom kada apong Jimo. Api abugpog kawang daapong, Jimo. Ni, simangpet kayo matgayaman. Insan Roger. Insan Glory. Wen, kat nang ngagmi amin ngayong bagbagam kadakwada. Apukok! Agyabanak tanagawid kayo! Ay na, imbag na singmangpet kayo tapaw. Apaw, kaya't yung tigatas, itimplahan kayo tigatas yaw, ilutuan kayo iti... Ay, agtanda ka, Jimo. Itatanda Roger kin Glory. Saka kundi segment. Ay na, di yung patpatan na tatao. Plastic na ita. Aging sasingpat lang. When Roger Glory, ididamaw, nasingpet ni Jimo. Ngamidi agbaybayag, rimuaran ti puno nga ugali na. Rinukar ti ugali na. Wan, kan pasaray kabilan na kami pa yan. Jakling pagarup amay turod ng aramid ang tikasta kada kayo. Binulan nga agipawit kami iti kwarta kan kuana. Tapno dalabusbusan nyo. Ngam di na kay matgayam igatgatangan iti naimas at araon. Pulaos, kano asen di paspasidana ka na kami. Sige, takasarita mi ni Jimo. Apong. Ladingitan mi nga ibaga. Ngam pumanaw kan, Jimo. Insan, sana puno dagiti impulong daapong kada kayo. Imbagam ngagkabaw da apong. Kung saan mo't gayam? Wah. Pumanaw kan, insan. Tamang kita kamin iti sabali ang mga iwan kadaapong. Insan? Saan minasingiran dagiti inalam a kwarta? Basta pumanaw kan, Jimo. Pumanaw di pumanaw. Day talaga nga ya. At damot balay ko pagawidak. Wayne! Pumanawak! Nasaya at taimay ka, Jimo Barok. Ada bad news. Anya bad news? Tatakordapyo. Ada jay puno nga kindaga itinagtuunan ti balay mo.
Pudno nga kindaga nga. Naluko ka. Baraw. Linuko na ka. Di naggatangam iti nagtuunan ti balay mo. Ha? Saan na mo't gaya makukuha din lako nakin ka? Anya? Isumot la di na may ti papilis ti daga nga. Awanan ba inda jay? Kasano nga roda nita? Tata, papanawin na kakanom ti akin kukuha iti daga. Baraw. Agpakpakasyak. Insan Glory. Insan Roger. Awan papanak. Awan pag naidak. Insan. Pakawalindak ko ma. Insan. Sulnitak tinagkurangak. Maasi kayo kumakanyak. Ikari. Saanin ang maulit tinaramid ko. Pakawanindak ko ma. Agbalbaliw akon. Insan Glory. Insan Roger. Saan kami matapaidam kat insan? Kan kasinsinda kalata. Iso asike. Mapakawanda ka. Agnaad ka man ang ditibalay. Ngam saanan asikat ipangipawitan mi iti kwarta nga allowance da apong. Wen insan. Okay lang. Ngam no ulitam man ti inaramid mo. Amo mo ti mapasamak king ka insan. Mapilitan kamin amang idarom king ka. Saanan insan? Promise. Agbalbaliw akon. Panagnagakday ta kada kayo. Insan Glory. Insan Roger. No nasaya at daaramid mo, nasaya at tumet ti pagbanagam. Ngam no dakas ti ganwat mo, dakas tumet ti tungpal mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Manang Biyana! Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa Tsusima, sa napod no anagan tintay drama itangam. Sakpay na, hello man pa kini Wilfredo Dinong, Imelda Salarson, Alcatlin Umayas kani Catherine Buhian. Kasi manti ko na nikab sa Tsusima. Dear Manang Biyanang, ididamo, jak kayat tinobya ti anak ko, tanakurapay ngamin. Tati kayat kong asawaan na kumakat tay baknang. Nagbali na kakonsentidor iti anak ko, kapo iti silang tipirak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Papadaman ng George, nagdakkel man tabag maun. Pagpasyara ki lugar da jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapan ijay, agas-gastos kalaeng. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, iba gamitin no, biyam. Ta isumot ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumot ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito'y balay. Anya ko mamot ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Ha? Kaya tiyo ayan nanang? Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alang ron nanang. Agrubat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobya. Pasensyaan yun to'y balay minana. Kalkalapaw laeng ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo magayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar yaw jak simuraut ken ni George. Mayat ket di atap no ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo nana. Nabannog kayon. Ay, huwag nga raw. Awan pa'y gayam. Kaaruba yun dito'y. Adadwa kaaruba mi nana. Dagi jay ba no? Jay maysa, ada ijay abanda.
Katimot maysa, ijay abanda. Ha? Dagita ti kaarubayaw. Nagadayumay. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mo. Anya? Agawid tan San George. Umyan kayo anana. Awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya? Lukasan daw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay magayam ti pamilya ti nobyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak kaw. Ginalusan da tay basit asilid a pagturturugak na umayak dito'y. Isukano ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y. Awan electric fandaya. Awan na nang. Ayan na aya ti ibagbagam masilid. Dadya man o, ti basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis matididing na. Tangiwat yun na nang. Ang mga numangag na kayo, kababain. Ay. Ngala, agi na na kayo. Ta madamdama lang, agi dasardan. Mangantay ton. Kabagays, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mau? Ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagadayaw ti mapagna. Ken nagbasit ti balay da. Nagpudot pa'y awan electric fanda kabagays. Anya? Ay katanya nga raw, talaga akasta kabagays. Paano masiguro idaanak kurapay Ay na, nukasano ti kinakurapay tayo, nakarkaro da pa'y kabagays. Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no agkasardan tao, kapilitan na mapan ka ijay kabagay. Oho! Awan day ta kasar-kasar kabagays. Adayaw ang mapasamak day ta. Nanang, ikasarkon ni Jane. Kaya't min ti maaddaan iti anak. Kahit mabalin nyo may ti maadaan iti anak nga uraysan kayo nga agkasar, George. May mayat matlang nga ano agkasar kami, nanang. Ay na, sanay. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami agsina ka ni Jane, nanang? Agin inayat kami ngamin iti kasta unay. Kasta pa'y lati sa itaa. Tadamdamo yung pa'y laang. Nga magpinustata into nagbaybayag. Kanayon taon ti panagapayaw. Saanin akas iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man di kapsa maw. Iti damaw, nakalalailo da iti tunggal maysa. Nga mede agbaybayagal, kanayo na inti panagapada. Sabali kami ka ni Jane, nanang. Ay basta, di kay pailag kasar. Agpinaliw kayo pa yan na imbag iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin na kaya ti inam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siyak ti makamoy ti amin. George. Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas dyan nalay ti damo. Ngampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kang tumot laeng kas manugang na. Uncle, dakayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, katuwin Ay, saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, uncle. Aniya? Ay, katanda kayo na ita, abaraw. No, talaga nga inayat kayo iti nobyam. Nala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay papektar iti inam. Unangkel, isungag sagana kayo. Ta iti mabiit, ikasarkon ni Jane. Nalpasan ti kasarta, Jane.
Kat nakaragsaga ka unay. Oray siya, George. Katagyaman na, tauray din na kayat ti ina maparaken ka. Inlaban mo lat ti ayan ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kas dyan ninanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak? Anya ko mati pa kaupayat ngay. Kat love na love ka nga ron. No, kat kasano? Agnag tangarudan ni balay mi. Ninanang ti pampanunutot. Amangan no di na kayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Aksi nagtumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagay. Ngamen, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagamag ka bagay. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar na. Kaedya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na ka bagay. Katsakti may sa ninong na. Anya! Paiti ko nam nasaya at tinaramid mo, George! Di pa nangilimod mo iti kasaryo ko ni Jane? Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin, nanang. Amok nga... Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubyab, Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha? Di na kasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang! Nanang, mangantayon, tanakadasara kon, di na kasarsarita! Ha? Panawan na dito, mga anak tao inton mabisina. Sige nga, Rod, nanang. George, kagura na tan ni nanang. Nakamisuot, kanayon nga agdabog. Gagangay la siguro ti kasdya-adjar na, tanabigla ngamin. Parupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa, nasa isayat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasimat ti inak ano panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George. Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsek ang maawat na kan tumot lang ang manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan na. Asinaw ti agkasapulan iti driver? Tay customer ko asir serbisak idi iti manicure ijay ilay ni Ma'am Vina. Oh, mano-kano iti sweldo? Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na lang ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang? Sa anak mo't na baro? Sayang ti sweldo. Medyo dakkel kan nasingput dayjay. Saan ana imot? Kasta ayan nanang? Ang sa anak mo't na single? Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin kenkwana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makaamaw. Basta ibagam single ka, wine. Mamati adagos dayjay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat ti ag-construction. Ay ket si ka Ay, win nga rod, nadagsin at trabaho ti maki-construction. Main-initan ka pa'y. Kabaalak mo't ketli, ngam nalakaak ang mabanog. Nang rona no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan-anos ka, George. Di ka madanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggadat. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kadya aplikante nga driver?
Wen, ma'am. Wan, Ma'am Vina. Iso ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. Wen, ma'am. Awan ti nobyam. Awan Apolos, ma'am. Single to'y anak ko. Sige nga Rod. You are hired, George. O bakit, dinawat ka dagaw sa anak ko? Naku, nagtumo nga minkin ka. Ti pagsidaawak, apaya masapula single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawsawir na. May mayat nga minti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mo't ni Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit abalasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo piman itsura na. Ha? Ngam, no ag-practical ti may sa alalaki akit arbon na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang. Kahit kasanaw, magrugikan ngag trabaho inton bigat anak ko. Iso masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka makariing inton bigat. Nayonak ti sweldom, George. Dato'y tinayon na. Ha? Kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo nayunan. Ay, basta nayonak. Magus-gustuak ngamin ti servisyo. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Kwa? No kayat mo ti gumin awati biyag na siyak ti aramam. Iso nga single ti birbiro kak nga driver. Takayat ko nga min ti madani ti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti swildom datoy. Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kaslakan niyam nga min ti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, ada itat ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginaan pay. Ay na, nagpinta si na bag da ito'y anak ko. Dua may. Kukwak da ito'y adwa. Zagay sa kayo ko ni Jane, nanang. Ha? Ikampay laang ni Jane. Kutsyak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun, nanang. Amangan no mangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, kit pumanawain. Ay saan, nanang? Amuyo mo't nga ay ayatok ti asawa. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, Ha? Apay, no kastaman bilang, saan tak alapdan nga agbabae, nanang? Apay kumaalapdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman dyan yung bagam, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isaan natin nagtiriknak kan ka, Vina. Ha? Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, lubi lang laeng. Adda ka di pan nakaitarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga orayak nga araman na. Ha? Ay, no kasta, data nga rudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay kwa, ay saan pa agkasartan taw, kalpasan ti duawon no talo atawin. Kabagis susima. Ada nangig ko na mag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagays. Pudno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kang chismoso mo dagita at tao. Anya ko mati bibiyang da iti anak ko. Kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan kan kwa na. Dagitila ko mabiyag da ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at
tao. Punon sama at kabagay. Ta nakita ida iti na minsan iti ilay. Naglailo da mga niti may sa restaurant. Dan sabot kagpaiso relasyon da kabagay sa. Kag, nanya kumaita no puno man. Anya, ay saos. At ipaamjay anak mo kabagay sa ada asawa na. Kasanood dumamuan ni Jente amin. Kano maamuan na ka makamaw no gumura. Pumanaw ano kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagay. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawaam ta maday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta kabagay. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay ka anakam, iso abay-bayam. Anya? Mabalin ti umutang, binabalasang ko. Ay, kat uman ana na. Mano ti utangan niyo aya? Ay, 5,000 kuma no adda. O sige nana, mabit lang nga ron taalak diya kwarta. Nagapwa manayin si Kachin. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar kamay. Sano sumangpit ka, ima-ima kamay, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ang pagmumu dito'y balay. Ha? Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayaatan nga? Awan mo insang po mo a pagsayaatan. Naimbag pa'y tidat mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da alalakay ti magastos iti balay. Bareng makasapulakton iti panggadak, nanang. Ha? Kanod to pa'y ngay. Awan latam mukaw, Jane! Itulod ka nag-awid, George. Ha? Ay saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, kwa, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabannog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababain ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kayat ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulap taal daw apa nang ipasyar ko ken ka ije balay may. Nay, ada ka mo gaya mo na nakaw. Awan intend ni Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman intend na abagkaon. Dadan, Ha? ada tao. Sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga naman tayo, umay ko. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. Ni, adamot gan sa kaili yun, nanang. Pastor kanyo, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pa'y laeng. Ay, kwa, yung kagayam gumatang iti merienda man. Wala, nanang. Anya merienda? Kwa, pizza, wano burger, wano siopaw. Ha? Awan mo ti Jay store ti kasta, nanang. Ay, ka mapan kay Jay ili, Sige nga rod, nanang. Tagpakuyo ka ni George. George, lakay! Mapantapay lang yung Jay ili. Inta gumatang iti merienda. Nay, katangiwat na ito'y abapain. Masadutak mo na rumor bakit? Vina? Ay, mabit man lang. Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbod ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May sakamat nga bakit? Anay ko, habay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay,
Sino day, Jay George? Apaya tinungpa na kayo kan ni Nanang. Ko ha, awan. Adan sa bagbagtit na. Yaklaim pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailawa anak. Hanggang sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kamin. Pakawanin na ka din Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit na jay. Nasisira pa lang kami ni Kwarta na, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen, Nanang. Nabayagan nga in pag naktipapeles ko para abroad. Katagyamanak, ta-aprobadon ti amin. Ay, Jack amaw nag-apply kagayam balasang ka. Agabrod ka mo gayamain. Hello, Jane, balasang ka. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't, Nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane, kat ay na. Agyaman ta pinawitan nak iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, Nanang. Ay, thank you, balasang ka. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang ka. Awan day jay, Nanang. Di yung panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyaban anak ka. Nagsingpo ka mo gayam manugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyamanak no maapresyaryo ti maararamida kada kayo, Nanang. Aywan gayam. Rugyan mo ten ni George nga ipag nati papeles na. Taumay mo ten dito'y abroad. Tadwa kami namang good dito'y, Nanang. Kasta aya? Ade panawan da kun dito'y. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo, Nanang. Kanayon da kayo apawitan iti kwartayo, Nanang. Ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang ka. Si marunong nga ro na nag-abroad ta anak ko, katdwadan nga gasawa ang nagtrabaho ija abroad. Binulan mo't apawitan dak iti kwarta. Naglabas pa iti tawan, nakaurnong nagita gasawa iti kwartada, kat nagipatakdardan iti bukod da balay. Kat iti nag-for-good-dan, nagnegosyo da, kat adamat tan upat nga anak da. Alakastan, pikabsat wanagayam mo, susima. Alagagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti sabali manan, napakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script, kan para ti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada tayo, amin. Biyang ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo, amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Ada ako, Nanang. Apaya naladaw ka si Mang Pay. Kwa, Nanang. Napanak pa ngamin nakilaba. Pambar! Napanak nagbulakbol ko na ma. Sa anak ngagbulbulakbol, Nanang. Kahit ayang nga ron titangdan mo naglaba. Ato'y, Nanang. Dahito'y lang! Nagbasait! Di da intad amin atangdan ko, Nanang. Inutang da pa'y laang. Aniya? Indon maminsan, di ka mapanaglablaba no utangan dan tumadlaan titangdan mo.
Nanang. Mala, sumrag kang arudan, day kaglutaw. Wan, nanang. Apayaya kontrabida kakanayon kanyak si Kapilimon. Imbes para allowance na kumamit iti pagadalan da titangdan na naglaba. Nga minalampay laang may ilma. Rugyanak manan, Filimon. Asino tinapatpatagkan kaya? Siyak nga asawam, wano diyang punta. Ilma? Dahil kami tijak kayat kan kakait. Iparupam launay kanya kanapatpatag diyang punta ngam siyak nga asawam. Agpada kayo ang napatag kanyak, bakal. Ay saan? Diyak kayat tikasta. Ha? Masapola siyak tatanda nga ipatag mo. Ta siyak ta asawam. Saan ka ta diyang punta? Nawatam? Mabisi na. Nay, Rabeng, Gumapay nga itakala nga sumangpait, Ginaw. Unay kayo na ya, tatang. Gagangay iti barwa. Unay ka na ya. Nabartag ka manan asimangpait. Gagangay iti baro. Kunak lang arudan, tatang. Kasla di kayo mo, nagbaro mo. Unay katikas na pa nagsungsungbat maun, Ginaw. Wala, sumrekan. Sana kung nga ubing nga basit, tatang. Unay kayo lagi din na. Amo kong dararamidag. 17 mo pailaang, anak ko. Minor di edad ka pailaang. Wen, malakayan ti panunod ko. Kantitig-tig na ko. Mabalin kong tupayan ti mga asawa, tatang. Anya! Iso mabalin ka di. Di da kong bibiyangan. Please, kumalang, tatang. Tanang, kwartayo man. Di nakayat ng ikan ni tatang. Nay, taapay ka no di nakakayat ng ikan. Baka pagbisyok ka no. Anya, ay unay lakit din day tang amam. Imutan na ka man ako nakaw. Mabitan. Atoy, talugasot, umdas day taan. Kurang ananang, 1,000 na. Ay na, awan 5 gasot lato'y kwartak dito'y bulsak. Kung nakapagpuunak ititong 8 no madamdam Aglangan kayo pa lang agtungit Siyak pa'y tunay nyo. Tani, ado pa'y tibayada kayo pagadalan. Ay, sige nga Rod. Alam mo ti kwartak. 5 gasot day ta. Basta say-saya atam dag-eskwila Uwin ka din nanang. Siyak to ti valedictor yan. Rumbang lang atan namin ado ka na nag-repeat iti 4th year high school. Kabisadom kumaamin na eleksyon niyo. Si kanti kalakayan kada kayong agkakadalan. Rumbang lasi ka ti kalaingan anak ko. Wen, nanang. Namnamaan nyo dayta. Saan ako nga repeat? Amok amin ang nagiti sursuro ni teacher ko. Maumak pa yung arudan. Nalamabang kang arudan. Tama nga numala daw kay di pagadalan niyo. Sige nanang. Mapanak arudan. Anday kat awan hambag mo mapanag-eskwela. Awan mo ti hambag ko nanang. Kadagitay kwadernom nay. Daytoy ti kwadernok nanang. Daytoy. Daytoy ulok. Nalaing ti anak yun nanang. Aya. Lalaingam nga rod pa'y. Wen ka di. Thank you iti kwarta nanang. Naimbag kayo pa'y. Madlaw alab na labdak. Ngam ni tatang. Di naksakay kaya. Tapay ngam imutan na. Mas kaya na ni Leia. Masuronak mga rod iti amam no maminsan. Mala nanang. Hindi agdawat ka ni tatang iti kwartayo. Tapnod da sukat to intedyo kanya. Patsyam ngay kanak day jay. Mangtadangam baka 50 laang. Amo na nga na pagtungit ko. Iso adi nakik-ikan. Rabe, apay nga awan pa di kabsat mau. Leia. Tatang. Kunuray ni nanang yaw. Awan pa'y laang. Napanman siguro nakitong itday jayan. Lakit di tatang. Ay, apay ngay. Awan pa'y laang mat ni Ginaw. Ay, una yun day jay nga upeng. Kas jay ayat estudyantay. Kanayo na marabyan. Tatang, kinapudno na. Saanan nga agis eskwela ni Gino.
Anya? Kanayon nga aglangan. Sumrek pa'y matitagsapa ngam numalom saanan a sumrek. Anya? Aging gaan nagikatan a namin pinsan. Kat kanayon pa yan ti panagbartek na tatang. Anya? Makonsensya akmat no tsak ibagatar aramidan ni Gino. Iso abagbagaan yun to ti kabsat ko, tatang. Nagkunamit ka na kayo? Asino tinagipulong ka na kayo? No ibagak ang napanak iti pagadalan yaw. Aglibak ka pailaan? Ha? Anya, ba't yung tikas na nga aramid mo? Gino, di ka di mabay ni tikas na nga aramidam. Sigurado, nag-repeat ka man no kasta ka. Anya nga rin nga nag-repeatak, tatang. Agyaman kayo kiti Tagis eskwilak lata. Nga uray repeater. Kindraparak. Makitam tikas na pa nagsungsong bat mo. Nagalas! Unay kamagtan, Filimon! Nalabos mo dahi ta na panungungungot mo itanak ta. Itayak pa'y ngagdengdengag Unay kan, kasla sabsabali tanak ta kang ka. Kasano adyak sermunan? Kitaglablabusain. Puro sakit ti ulo tararamidin na. Nileya ti ungtam! Apay adi na imbaga dagos tararamidin ni Ginaw. Inuray na pa'y nag-drop sa kundi pulong. Diyampon mo ati saan ngagpampanunot. Iso ti ungtam. Anya? No talaga mula na nakam. Di imbaga nakan katararamidan ni Ginaw. Tapno na sigod ko ma. May isa ka mo bakbakitan. Panoy-noyam ti mading aramidan tanak mo. Katusto ba ti imbaga ka? Apay, adda ka malay ti imbagak, Pilimon. Alaman! Pasensya kayong tatang. Gapo iti panagpulong ko. Nagapa kayo kaninanang. Awan basol mo, Leia. Ni Gino ti aking basol iti daytaw. Tabinaybayan na ti panagadal na. Tatang. Basta ituloy mo lang ti kinatulnog mo nga anak. Why? Di mo tultuladan ti aramidan di kabsat mo. Uwan tatang. Uray kanayon nga ibaga ni nanang nga ampun daklaang. Patpatken kayo latakan ni nanang. Agraman ti kabsat ko. Anak ko, uray ampun da kalaan. Agpada ti panangipatag ko kada kayo kini ading mo. Wan? Uwan tatang, mariknak matkit di dayta. Iso nga agyaman ako unay kada kayo. Anya jay kunam, Pilimon. Pagtuluyan ta ni Leia iti kolehiyaw kunak. Ikarigatak ti agtrabaho nguray lakaya kaon. Ay saanan. Huston ti high school na ilupas na. Kurang titangdan mo nga agkarpintero apagadal na. Isokat ti papanan ti sweldo mo. Di tay ka mga nain. Adamot ti pagadalan na basitlat mabayadan. Ay uray pay. Isuma lang ay suday ta. Ti allowance na iti inal daw ngay. Kanda duma pa agatangan ng tao. Nagastos mo lang Sayang ti kinalaing ni Leia, bakit? Nautak mat ni Gino nga anak ta, no talagang ay pasnag na tagadal. Wun ng bulakbul Mike, kanayon nga drop. Isokay di ti pagtuluyan ta nga giskwila, tay sutipod no nga anak ta. Jay kat ampun tan ti makaiskwila, nagswerten ngay. Kahit kasanon no agsardeng tumanay, say-sayangan nala ti kwarta day jay nga anak ta. Naimbag ka ni Leia tanasing pipe. Kung nagagat nga giskwila. Di mo mamay papilit ti kaya mo, Pilimon. Minuminuto nga agapatan, nutob ngaram ti kayat ko. Agtuloy ka nga agadal, anak ko, well? Baka agungat ni nanang ngay tatang. Siyak ti makaambaw. Aginroll ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Anusak ti agtrabaho. Tapno makaadal kalaan. Sige nga ron tatang. Kat ikarik, agadala ka na imbag. Kat no adda oras ko, tulungan kayo nga agsapul iti kwarta. Anya? Ay, ang mga numarigatan ka, anak ko. Saan, tatang? Kabaulak. Ay na, talaga anak kasing singput ka unay. Ipatpatag kayaw iti kabsat mo. Nga uray suker, di adem. Patpatgaglata. Ay na, agsuswerte kita.
Nangabakak mananggim. Sige, idakdakkel ko pa iti tayak. Tapno madadagos ti kwartak. Nanang, kwartayo man. Nay, apay nga daka dito, anak ka. Sinurot kayo nga ron, tanay, awan kwartak. Ada pangusarak iti kwarta, nanang. Importante. Sige, kakaiso nang agsuswerte kita, anak ko. Sige, ikang kay ti kwartam manaw ti ka sa pulam. Ibagam tay kagkaw. Nagpakadakadikin ka ni Ginaw, Ilma. Saan may apay aya? Kat manungal daw asaan nagaw-away. Apay, di ka madanagan. Ay na, agawid to ka day. Adan na kam janak ta. Pagbalinam to mangawa na mamuna. Ngam awan na pulos abiso na no sa dino ayan na ita. Woo! Lakay Filimon! Rumor ka man dagbuksing da. Ha? Makitam, adan. Nerbyuso ka launay ngamin kay. Napartek manay. Payman. Ay, di mong tantanak ta Filimon. Dakas ka kanyat maramidam ti kasta. Dahi tangamin ti madikin kakay. Pampanuynuyam ti anak ta. Di mo nga rin iti madingar aramidin na. Nasaya at ayamot ti kastang aramid ti ina. Masyanak nga rudmat kan kwa na. Tay sulat maungungtan dito abalay. Ngam dyan punta, di mo pa yung tanapulos mart. Tapay kong mga ungtak. Kat nakasingsing pahit. Tikit di ko nam. Napatpatagkan ka na jalaya. Ngam dyan pudpud nung anak mo. Day ta tinabatad, Filimon. Di mo amaw ti bagbagam, Elma. Sika, ti saan nga agpampanunaw. Bakbakitan ka ngamin na konsentidor. Iso nagbanag akasta ti anak ta. Ha! Nasaya at nagawid ka, Ginaw. Nagkapamanin aya. Saan ka matatao dito'y balay? Kwartayo man kiti tatang. Saan ka nga ikan? Tapag bisyo mo't lang titidgaw. Imot kayo kidiya. Saan man nakasta ti panagsungsungbat mo, Ginaw? Tamang ano niya ti maramid ko kin ka. Anya, saan ka nga ikan iti kwarta? Tapno mailisi ka iti dakes nga aramay. At tula aming ibagbagayo. Talaga kidiya nga imot kayo. Di ka di makauawat! Kaano ay ang agnakam ka? Lumaklakay ka, dumuldol-dog. Makauma ang ganti sermon nyo, tatang. Awan pa'y ganas. Ginaw! Mabit lang! Agsarita tamampay! Ay, pimadaw manay. Talagan sa nga awanan ti panagbalaw di anak ta. Bakay? Saan na dumngag iti saaw? Kasita, awan manan dito'y balay. Sa lagawid no may agdigaws. Ay, tila pagturturungan na. Ay, at least akit ang muna ti pagawidan na. Agawid pa lang o may agdigaws. Nanakam dyan akta. Nanakam tikas jay? Jay lagbarbartak tar aramidin na. Tatang, nanang, ni Gino, tiniliw ka no dagiti pulis. Ha? Apay at tiniliw da. Nang ramos ka no iti minor de edad, nanang. Anya! Tulungan dak tatang. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Irwartak dito eh. Agbalbaliw akong. Promise. Ay, na anak ko ay kakasikamot na kong. Nanang, daita ti maganap ti suker nga anak. Awan deng-deng gaim. Anya nga ita. Nairaman lang, tatang. Basol lagi ti kakadwak. Basol da. Wan mat ngamin lakay. Basol dagiti kakadwana. Nabartag da kano amin. Pinilit da kano ni Gino amang tulad iti naramid da ng mulis da iti minor de edad akadwada babae. Najay magkidi a babae ha? Houston, Ilma. Ngasim ko ma. Isardang mo ti panangkon konsentem ken ni Ginaw. Nakabalod lang arunay. Kasta pala ti ramid mo. Filimon. Tatang. Ala, pag nakmam na ita napasamak ken ka,
Ginaw. Tatang. Daytan ti bunga ti kinasukir mo. Kun bunga mo ti kinakonsintidor mo, Elma. O anya, Elma, makita mitan ti bunga ti aramid mo? Ti panang pampanoy-noy mo iti madi nga inararamid ni Ginaw? Italam amiris ko, ti bindot ko lakay. Gusto kagayam. Iso nga nabasol ko. Leia, anak, pagkawanan na kuma. Sabay ko matasan nakakagura. Nanang. Sorry, Wan. Gapo ka nagitim pakpakita kiti kalabaskan ka. Nanang, di kay tupulos kagura. Ngamin, napatag kayon itibiyag ko. Sa anak nga gimulmula iti sakit tinakan. Ngamin, patpatkan kayong unay. Ay, agyaman na ka. Ikarik, diyan ko nagsaw iti kontrakan ka anak ko. Sorry no kanayon ko nga ibaga nga ampun ka. Lipatan yun na itananang. Wangayam, nagsweldo akon. Antoy, kwartayo ka ni tatang. Ay na, idulin mo ki dinday ta. Taagurnong ka, anak ko. Yornongam ti para iti masakbayam. Wunmat nga minak kong ibang kumti kwarta tapno makaurnong ka. Wen, ada nakalasin nga urnong ko. Adamot nakalasin na kwartayo, nanang, tatang. Kastamot din ti panggastos tayo dito balay. Kanti ibalon tayo iti kabsat ko iti pagbaludan. Nakabudget amin ng dagita. Ay na, naimbaglakit din tananakam ka, Leia. Kan naimbaglakit din, tanimtang ka itibiyag may kandidatang mo. Ay na, kasano lang at hanawang ka, anak ko. Agyamang kami unay kan ka. Agyaman kami, anak ko. Ay na, siyak tirong bang agyaman kada kayo, tatang. Nanang, tauray saan ada kayo tipudno ang nagtaudak. Di makilaklata na sayaat. Kat subadak tirigat yo anang padakkel kanyak. Ipatpatag kayo unay. No kayat mo anapintas ti pagbanagan to ti anak mo, disiplinaam iti husto. Ngam no konsintyam ti madi nga aramid na, agbabawi kanto. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.